État fédéral total solution tsika eto Madagascar. Izegny zegny ny solution zavatra rehetrarehetra eto Madagascar. Tsy misy ankoatra état fédéral, tsy midika andeha zarazara foko, tsy mizazara firenena fa mizara fanjakana ndraiky vahoaka. De zay izy. Fa ny raha tiako mafisina eto ny anty hoe électoral. Loi électorale zegny tiako idirana ny anty hoe mila vozony ny rafitry na lalàna fifidianana eto Madagascar zegny. Na dia mbola hoe laza ny fifidianana fa ny reto zavatra reto no tsy maintsy ampidirina agnaty. Mba enina zegny isany ny candidature ifidina amin'ny élection présidentielle. Zay zegny faharoy. Fahatelo mila vozony agnatin'ny rafitry fifidianana na hoe lalàna mifehy fifidianana. Eto Madagascar iheran'ny rehetra mahalala fa ny tanora no betsaka indrindra eto Madagascar. Raha magnano recherche kely atsika any amin'ny Google agny mahita atsika fa eo amin'ny 58% eo tanora ny maro indrindra mipetraka eto Madagascar. Ny 58% ny mponina eto Madagascar dia tanora agnatin'ny 15 jusqu'à 60 jusqu'à 55 ans dia tanora aby. Dikan'izegny tokony tsisy excuse hoe ny olo rehefa matatry 75 ans plus na 74 ans plus tokony fa tsy mahazo milatsaka ho tondra filoham-pirenena fa tokony ho tanora no mitondra firenena. Mirotsaka antsehatra amin'ny fitondrasana firenena. De faharoe tsy mila olo bado, olo tsisy raha ho ilatsaka candidature ny hitondra firenena. Fa mila olo manam-pahaizana mifagnaraka amin'ny fampandrosoana ary olo manana programme, manana projet indesiny ampivoatra firenena. Izegny no mendrika fidina. Fa tsy olo manana vola, tsy olo andeha hagnano monopolisation, tsy olo andeha hanjanaka, tsy olo andeha vandy, tsy olo andeha hagnadiso. Oui, rebonjour. Satria marobe ty tandregny fagnazavagna somariny tapako ely izy baka zay mbo ahafahan'olo zay magnaraka izy étape par étape. Ke zegny ny tiako ambara. Atsika zegny à chaque fois tsika mivolagna mirina raha ataon'olo silence total. Zegny ny fomba fisainana. C'est pour ça zay ny anty milaza hoe fa atsika mbola tsy aleo, mbola tsy tokotro tafidriky amin'ny état fédéral. Zegny efa nasoronay état fédéral, efa nasoronay état unitaire, ny modifienay izy. Zegny atao hoe modification. Ary nabokako tsara am'le fomba agnadesantsika izy état unitaire négocier et modifier. Raha ohatra ka misy tavaratra na avaratra mahay dikany négocier et modifier, expliquer aminaka ary azava aminaka dikan'zegny tsy agnatiny velively mihitsy zay zavatra ilazaitsika état fédéral, ary tsy agnatiny velively kosa le état unitaire satria nalaiko kely izy état unitaire négocier et modifier. Donc mazava amitsika dikany modifier io ny rafitra na tiatsika na tsy tiatsika, io ny rafitry miavansy mampandroso Madagasikara. Ino ve tsy idiratsika amin'ny état unitaire modifié? Amezana roza koa raison état unitaire négocier modifié. Zengy hitanao, zengy fa satria naviako nandiniky hoe état unitaire négocier et modifier mazava tsara am zavatra raiky ho ananaro nianatra. Raha ohatra ka efa tsy namely ny état unitaire zay lazaitsika takany hoe atsika zo misy vodiny manga agnatin'ny lakorontsika alors que raiky mbola andeha tsabo orange agnatin'ny lakorontsika. Ino ny filazagna izy? Alors que atsika zo agnadoso vodiny manga fa misy fruit, alors que raiky andeha tsabo orange mbo andeha commencer andeha rozegna. Ino zavatra atao magnamarigny hoe le zavatra efa mijoro tompoko lahy sy tompoko vavy, zavanarova misy agnatiny andiny ny lalagna zavatra volagno. Le zavatra efa mijoro tsy afaka esorinao velively, tsy afaka esorinao velively satria vodiny manga koa agnatin'ny lakoronao. Anao tsy afaka andeha agnombotro vodiny manga igny. Raha ohatra anao nagnombotro vodiny manga igny, ny zavatra filazainao raha volagninao, ny tapako vodiny manga ty, namboariko la terre de ny modifieko tany. Mazava amitsika zy. Donc zegny le état unitaire négocier modifier
nesorintsika le état unitaire totaly fa mijano le non état unitaire satria raha efa nijoro tsy sandratsika afaka vaoaka malagasy ary zay mety mazava amitsika koty tsy afaka atsika ameziko exemple atsika tany koa efa navy nisy rano morano miboaka mandrakizay inona aviany morano navy nisy rano teo de nitotofagna natao ciment de nilisegna tany koa efa navy nisy rano soi-disant amitsika koty avaratra natao hoe matsabory ny rambolegna le matsabory natao tany izy de izy fa vita tany damoegna de natao izy ciment de afaka iconstruisenao tragno takan'izay koa le état unitaire le tsy niketsika nandritra ny fotoagna maro ajanontsika amin'ny état unitaire izy fa état unitaire négocier et modifier agnatin'ny négociation atsika afaka mitaky afaka magnapetraka hoe magnapetraka zay zavatra tokotro hitakitsika zavatra tokotro hitakitsika ary équilibretsika ny mety fa io tsisy amin'ny négociation io tsisy ke zay avatra mahazo bebe zay antignana mahazo bebe toliara mahazo eliely Tananarivo mahazo eliely tonga de équilibrena izy raha ohatra équilibré le raha miroso Madagasikara tompoko lahy sy tompoko vavy zay naviany dinikinay nandritra ny taogno maro ary eto mbola masaky milaza ny vatatenako tsy mbola nisy ny mpagnano politiky nataka zay zavatra ary ny fakifakeko ho an'ny vahoaka malagasy napetrako amin'ny place zay misy izy ary nangalako exemple maro be ary tsotra ny zavatra ilaitsika tompoko lahy sy tompoko vavy sady io ny mariky fitiavagna tanindrazagna fa ny amaragnako teniko avelao fanjakagna iasa tompoko lahy sy tompoko vavy ary miangavy zao ho an'izay mitaky état fédéré miinvitenareo za tandrignasanareo tsara le zavatra nomeko anareo ty namezany manampahaizana ary ny diniko nandritra ny fotoagna maro ary ny fakifakeko ary napetrako zay ny ambarako tsy midika hoe sasany milaza za nianatra fa ny nianatra mahay mandamin-draha ny objectifnay mila mifandray vahoaka malagasy manontolo mila mifandevitra vahoaka malagasy manontolo mila mifankatia tsika gasy tompoko lahy sy tompoko vavy kaloha mandeha mangala référence amin'ny tany fa manjary agny mangala référence amin'ny tany tsy haiko nino ary ny ohatra ameko vahoaka malagasy farany zay natao hoe navandesany étranger mitsika gasy tsy tsapany saintsika gasy géographie ampodiko deux fois géographie atsika gasy koa nahay dikany géographie io amvolagna atsika gasy atsika fanandroso zay natao hoe ivolagnako eto niany fahalalana tsotsotra averiko ndraiky fahalalana tsotsotra dikan'izay ny fahalalagna ho ampitako amin'ny vahoaka malagasy